دما خوش ببینرین هیجا ایرو 25 چل 2022 روزان جی روزا سیشمی بویر او گشتن هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهانی رودانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بری چارکن دما خوش ببینرین هیجا ام به آلوزی او هولدان شرکی لسرانسری جهانی دست به بلتنا خواه بکن نترسن روشال لسنور روشلاتی ولاد دبن کنترل دیا سروکی اوکراین زلنسکی به بانگه خواست کنترل هیزین خواه یا لسنور بیتری 30,000 کیلومتری بین زمان هر وها سروکی کنسیا پاراستن و اولکاریا نتوی دانیلوف جی گوت لسنور ولاد 109,000 لشکرین وانهنه آرام بن هم وقتی ویه که روسیا تانک جبلخانه نوجی شان بلاروسی ji sala 2014 ticarî di asteke wiha de tevgereke zêde ya leşkerî li vî sînorî pêk nehatiye. Helîkopter ranawestin. Balafir li peyhev difirin. دنگê çek û tankan ji sînor qet kêm nabe. Ev rewşa dawî ya li sînorê Okrayna û Rûsyayê ye. Okrayna ya ku bi giştî xwedî 5 bêhnok 638 kîlometre sînorê bejahî ye bi cîranên xwe yên rojhilat re di nava Alozyan de ye. Ev sînor bêtirî di 2 bêhnok 300 kîlometre tenê bi Rûsyayê re ye. Nexwasim di nava demên dawiyê de daxwaza Mosko ya ji bo Kiyêv zêde bûye. Bi ser vê yekê de li aliyê din Belarûs jî êdî gefeke sereke ya li dijî Okraynayê ye. Li vê herêmê jî yek bêhnok 125 kîlometre sînorê bejahî heye. Di nava van, Rewş û Alozyan de ji rêveberiya Kiyêv peyamên aram bin hati. Шановні громадяни України, тільки що закінчили Serokdewletê Okraynayê Vladimir Zelenskî beşdarî civîna Konseya Ewlekariyê ya bi mijara aloziya li gel Rûsyayê re bû. Zelenskî piştî hevdîtinê li ser medyaya civakî peyameke vîdyoyî weşand û got ew ji her tiştî re amade ne. Zelenskî diyar kir ku rayedaran hemû xebatên pêwîst kirine û ev tişt anî ziman. رایدار جبو کم کرنا آلوزیه به تواهی دخابتن. ام لیگل هفکارین خواه دیپلوماتین خواه او یا هری گرینگ چی لشکرین خواه نه. او ین مین هری باشن. مد پاریزن او دوی اموان بپاریزن. لروشلات اوکراینا روش دبن کنترولی ده. پیوستی بترسیناکه. Serokê Konseya Parastin û Ewlehiyê ya Neteweyî, Oleskey Danlovî piştî civîna Konseya Ewlekariyê daxuyaniyeke da çapemeniyê û destnîşan kir ku li rojhilatê welat rewş dibin kontrolê de ye. Danlov diyar kir ku li ser sînorê Rûsyayê 109,000 endamên artêşa Okraynayê hene û got ev ji bo me ne nûçe ye. Zêdebûna du 3,000 jî rewşeke krîtîk naafirîne. هم وقتی وان گوتنین ریوبرین اوکراینا روسیا لزدایه زوقیاتین جبو بلاروسی. ماشینین لشکریین زرخی بریا بجاهی و هسن تینشاندن. دیمنین کجالی وزارتا پاراستنی یا روسیای وحاتی و شاندن دجی تیدیتن که زوقیات که زیدتی کرن. روسيا ادعا ديكا كو اف سوقيت جبو تطبيقات لجل هزن بلاروس كو مها صباتي بيك بيا لولاتين اوروبا وامريكا دبيجن موسكو لبي رياض زاغر كرنا اوكراينايا.
بلش بو درکتنا شرک لسنوری اوکراین دی دمک نیس خویادی که جبر کو ناتو به شاندنا هیزنو لحرمین سنوری ویروشه نشان داده تاوی شاندنا هیزنوی ناتوی لشکرین دولتین یک بوین آمریکایشی کتنه ناوا آلارمی آمریکای جه 8500 لشکرین خواه جبو روشه که شر آدنا برا آلیان ده آمده گریه. ددمکی دکو کریزا اوکراینای گرتر بو و ناتو هزندنین لشکری بشینه هریمی. دوهد داخویانیا ناتوی ده هات راگهاندن که و بالافرین شر و کشتین شر اندن لهزن لروجلات اوروپای بین زیده کرن. پشتی که روسیای لسر سینور روجلاتی اوکراینای لشکر کم کر موسکو وانگاوان وکی هیستری نرخاند. لگوری ناتوی ریوبریا واشنطنی گوت نزی 8500 لشکرین امریکی دهشیاریا بلندنه و لبندا فرمانی نکو دروشکه یا ایریشا روسیای ده لهرمه بجه ببن. جبوی کیتیا د پاکتا ترانس اتلانتیک ده زختان بکه سروک دولتین یک بوین امریکا جو بایدن به هجمارک سروکین اوروپی را لسر کریزا اوکراینای نقاش کر. پشتی هفدیتنا 8 دقیقی آخوی گوت. من هفدیتنا که پرو پر باش به لیدرین اوروپای را کودناف ده لیدرین آلمانیا، فرانسا، ایتالیا، انگلیستان و پولونیای جی هبون کر. پیامای کیتیا تام هاد داین. According to a study done at NYU. سکرتری گشتی ناتوی جنس استولتنبرگ هفدیتنه کو اندامین اتفاقی یندوان روژن داوی در راگهاندنه پیشوازی دیگه برینها گوتو بکو ناتو ده همو تدبیرین پیویست بگره. ناتو ده تابورین پرنتوی ین لاستونیا، لیتوانیا، لاتونیا و پولونیای ده به تواهی 4000 لشکر هنه. دناو ده تانک، پرگالین پاراستنا هوایی و یکینین استخباراتی و چاودیریه. جعالیدن و رایدارن امریکای راگهاندن کو خباتین پنتاگونی ینجبو دیار کرنا یکینین کول آلی رجلاتی ناتوی ورن بجه کرن بربداوی بونه وده چه. رایدار گیجی دیار کر کو دبه هجمارا لشکران بگهجه 5000. دیپلوماتک ناتوی گوت. ده هفته این پیش ده واشنطن ده فکره کو هیدی هن لشکرین کو لروش آوای اوروپای بجه بونه جبو روشلاتی اوروپا ورن و گوهستن. همان دیپلوماتی آنی زمان کو دانیمارکا، اسپانیا، فرانسا و هولندا جی پلان دکن کو لشکران بشینن هریمه. ولاتین یکتیا اروپای جد هر فرسند ده پشتوانی آخوا یا جبو کیوی تین زمان لیدرین اوروپی به سروک دولت اوکراینی زلنسکی را آخوین و ناوروکا جزاین کل دیش موسکوی بین فرس کرن یا قاش کرن دوی ناوبری ده کوشکا سپیش جارک دن جه ولاتین خوین ل اوکراینی خواست کو جوالات درکوین. د دوامی آلوزیا ناوبرا اوکراینا و روسیای ده سروک اوکراینا ولدومیر زلنسکی به تلفن لگل سروک کنسیا اوروپای چارلز میشل و سروکا کمیسیونا اوروپای اورسولا وندرلاین را آخوی. د جوینه ده هات راگهاندن کو هورگیلین پاکتان و یا جزایان لدجی روسیای هاتنه گوتو بیش کرن. Шановні громадяни України, тільки що закінчилось засідання Ради національної безпеки та оборони України. پشتی گوتو بیجان جعالی سروکاتیا اوکراینای و داخوینیک هات وشاندن و هات گوتن. آرمانجا سرکه یا جوینه هفرزیا هولدان سیاسی و دیپلوماتیک ناو نتوی بو کم کرنا روشا مطرسیا اولهیه لولات میه. پاکتک برفره آجزاین لسر مجارن آبوری سیاسی و اولهیه یا جعالیه یکیتیا اوروپای و تی آماده کرن هات گوتو بیش کرن. زلنسکی بالکشان سرگیرینگیا اوکراینا بو یکیتیا اوروپای و افتشت آنی زمان.
ger êriş pêk were divê Rusya berdêlên giran ên aborî bide. Ev berdêl divê beriya êrişê bêndayîn. Tevahî Yekîtiya Ewropa pêwîst e di parastina serwerî û yekparçeyiya xaka Ukraynayê de yekîtiya xwe biparêzin. Ukrayna li hemberî provokasyonan serî natewîne wê li hemberî hevkarên xwe bêdeng û bisebir bimîne. زيلينسكي خطابي سروكي كونسيا يكتيا أوروبايا ميشيل كير وجبر هلوستا وان يا ماينا ديبلوماتين لولات سباسيا وان كير لید ماينا مجارا ديبلوماتان لولات دا واشنطن مينا أوروبا نافكره. It's becoming cheaper and easier for Americans to fix the things they already own. اویک دبشک جروجا سرکه یاد جوینا چاپمنیا کوشکا سپیده بو. بردفکا کوشکا سپی جیم پساکی دیار کرکو دروشک مطر سیداریا ایریشا روسیا لدجی اوکراینای ده و آلوزی زیده ببه و جبرویه که واندا خواست جوالاتین خوکریه کو ج اوکراینا درکوین. پساکی درباره ادعاین که ده چاپمنیا امریکای ین ریوبریا بایدن جبو تدبیران دبکو لشکران بشین ولاتین بالتیک و پولونیا که باسک روجهلاتی ناتوینه و هاگوت. گر ایریش وره کرن امی آلیکاریک زیده تر جبو حوال بندن و ین لحریم بشینن. متجاری و بجیر کاشاندنا آلیکاریه جسرما سیرانه کریه. جبو آلیکارین زیده جبو حوال بندین مین لور شیورامه بردوام دکه. بلی پیشدیتنین داویین جبو بورکینا فاسوی راست درکتن دمکه دریجه لولات خواه پیشاندانین لدیشه ریوبریا سر کمار کابورا پیک دهاتن هری داوی لشکران داربه پیک آنی او کابورا جینه چار ماکو جه ارکی خواه استفا بکه بویه که ره جمارا ولاتین لافریقا به ریا داربه تینه بریوبرین زیده بو دناوا 15 مهانده لروشاوی افریقا جمارا ولاتین به داربه تینه ریوبرین درکت چاران. لبورکینا فاسو کو ولاتکی لروجاوی افریقایه دربیا لشکری پیک هات. جبر دربیان لپای هف ین لروجاوی افریقا پرسکریکن اولهی و ریوبریه روش بروش کورتر دبن. لحریمه تکوشینا لدجی ترور جعالی ریوبرین جونتای و هات آستن کرن. جزاین کوج آلیه جواکا ناونتوی و لسر حکومتین لشکری تین سپاندن خلکین لولاتین مجارا گوتنجی دی خناوا پنگاسیان. روجاوای افریقای کوج سال 1960 و نکاری آرامیه که سیاسیات تام پیک بینه دناوا 15 مهنداوی ده 4 دربین لشکری دیتن. لبورکینا فاسو بریا داربه نیشانه نوی دردکتن. لبورکینا فاسو که ولاتکی دن هریمه مجارا کوره لبر داربه وکر مجارا اولهیه بو. جسالا 2015 و لولات ایریشن کومن تروریست ین القاعده و داعش زیده بون. اویک جی لناوا رایا گشتی بو سدمینی قاشن. d'un programme national de développement économique et social dans lequel l'agriculture et l'élevage ایریشن مجدار 2021 ایدی هر سال دجی ریوبریا سر و کمار روک کریستیان کپور درخست آستا هری جور. ایریشا 14 مجداره یال هرما ساحله و 49 لشکر هاتن کشتن بو خالا داوی یا وی برتکه. جبو استیفا کرنا کپور لسرانسری ولید خو پیشاندان هاتن لدارخستن. هرچند پسپوران هشیاری دان کو احتمالا داربه جبر هر سال هم بری حکومت زیده بویه جی حکومتا کپور نکاری پیشی لپیفاشوی بگره. کپور کو دوهج آلیه کومک لشکران ادبن سروکاتیا کور گنرال پاول هنری ساندوگو دامی باده هات بن چاف کرن دانه ایواری بنامه که کو به دست خوانیویسی استیفای خوراگهاند. Forces de défense et de sécurité
a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir. Darbakharên ku xeweke tevgera welatparêz a rizgarî û nûjenkirnê me pesere bi nav dikin derketin ser televizyona dewletê û ragihandin ku desthilatdarî bi dest xistine. Bi vê yekê re jimara cuntayên li Rojavayê Afrikayê derket sisiyan. Ji sala 1905 û heta niha li parzemîna Afrika bêtirî 210 darbe yan jî hewildanên wê pêk hatiye. Dibin pêkirina mafê mirovan de dewleta Tirkiye welatekî yekem nebe jî lê yê duyemîne Tirkiye di sala 2021 de li dadga mafê mirovan ya Ewropayê dîsa dibin pêkirina azadiya mafê mirovan li ciyê xwe di rêzên destpêkê de girt, ev doz jî bi piraniya xwe yên di serdema rewşa awarte de bûn. Di lîsteya dozên ku li dadga mafê mirovan ya Ewropayê 2021 biryara girtina wan heyî de Tirkiye weke salên borî piştî Rusya careke din ciyê xwe di rêza duyemîn de girt. Di dema rewşa awarte de giliyên li ser binçavkirin girtin û darizandina adil beşeke girîng a serlêdanên Tirkiyeyên di biryarên dememeyên sala borî de ye. Dîsa Tirkiye bo welatê herî zêde ji ber azadiya raman hatiye mehkûm kirin. Di giliyên ku li dadgah Strasbourgê de biryar girtine heye, Rusya bi 17,013 serlêdan di rêza yekemîn de, Tirkiye bi 15,251 di rêza duyemîn û piştî wê jî Ukrayna bi 11,372 di rêza sêmîn de ciyê xwe digire. Serokê dadgah mafê mirovan ya Ewropayê Robert Spano di civîna çapemeniyê ya ji bo nirxandina daneyên salê de ragihand ku di rojava dememeyê de dawiya sala 2020 62,000 doz hatin vekirin. Ev hêjmar jî ji sedî 13 zêde bûye û heta dawiya sala 2021 gihiştiye 70,000. Spano diyar kir ku ji van 70,000 serlêdanên sedî 7 ji Rusya, Tirkiye, Ukrayna û Romanyayê ne. For example, around 250 public events in support of applicant. Belê Îran dixwaze di zûtirîn demê de cezayên li ser hatine ferskirin bêne rakirin ji bo vê yekê jî ev demeke li viyanayê danûstandin navbera Îran û welatên Rojavayî de pêk tê. Wezîrê Karê Derveyê Îranê Abdullahiyan diyar kir ku ew dixwazin di nava demeke kin de bigihêjin encamekê o got dibe ku em bi dewletên Yekbûyên Amerîkayê re jî rast bikevin nava hevdîtinan. Di demekê ku êdî civînên bernameya peymana nuklerî ya Îranê ku li paytexta Astralya Vîyennayê tên eldarxistin bê hêvî dibe ji Tehranê gaveke nû hat avêtin. Ji Nîsana 2021 ve li Vîyenna aliyên peymanê ji derveyî Amerîkayê hevdîtinan pêktînin. بارها ما سعی کردیم توضیح بدیم هیچ اقدامی که خدشه‌ای وارد بکنه. Wezîrê Karê Derveyê Îranê Hüseyin Emîr Ebdullahyan di civîna Îran û welatên cîrana ku li paytexta Tehranê hat li darxistin de axivî. Hüseyin Emîr Ebdullahyan peyam da ku wan heta niha biryara hevdîtina rasterast bi Amerîkayê re negirtiye lê eger li hevkirineke baş were kirin dikarin bicivin. Ebdullahyan got danûstandinên Vîyennayê niha li ser asta pispor rêveber û cîgerên wezîran dewam dikin. Hêvîdarim ku di vê astê de bimînin û bêyî ku pêwîstî bi hevdîtinên rayadaran bilind re pêk were derbasî beşa pêkanîna peymanê bibin. Ebdullahyan diyar kir ku dema di danûstandinên Vîyennayê de encameka baş bi dest xistine wê naveroka wê bi raya giştî re parve bikin. Em hêvî dikin ku di demeke kin de encamê bigirin. Wezîrê Karê Derveyê Îranê Hüseyin Emîr Ebdullahyan diyar kir ku Amerîka daxwaza hevdîtinên rasterast bi Îranê re kiriye û wiha got. Amerîka her tim daxwaza hevdîtinên rasterast bimere dike. Lê heta niha divê mijarê de em negihiştine biryara dawî. Ji bo gihiştina li hevkirineke baş dibe ku em rasterast bi dewletên Yekbûyên Amerîkayê re bicivin. Reach the brink of a nuclear breakout. Serokê Berê Amerîkayê Donald Trump gulana 2018 bi awayekî yekalî ji peymanê vekişiya bû.
طهران جی اف یک جخوره کرب و حنجت و 2019 دست به بمپیکرنین قدخه نوکلری کرد. بلی بینرین هجم لورد گیجین داوی بلتنا خویا جانی و دبیجین حتی صبح جاره کردن ورین پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیه ده هر شاد و بختار بند.